Yes, Apex TV ngo butosha. Elizoba turiyo mu rurembo rwa Mbarara nitureba embero kweri na munonga ahabunkenke obwo buruho bw'ekirware cya coronavirus. Elizoba twantureba Mbarara yo mere motoka tiziri mu ngo butosha ya aha na high street motoka ziri muno zibara cyo mayisangu Mbarara ubunkenke nikeburi business zemerire kora tubakora ntabwo no kufuna mu kuronda moto kwemungu kutware teka kutwara abo kiragero cya His Excellence gihembo gwenzura ecyatireho kandi twagaruka side edge cyakushangaho jam ahantu Foma Nakumati cyakushangaho jam shanke zimotoka zimiganira ukurabaho bitu na wizobe hahomere twagaruka aha ni zebra crossing na zebra crossing high street njana muhareba kino motoka kuretwayo izoba nuko turiyo mu rurembo mutongera kubayisyaho ubutfa mu rurembo rwa Mbarara mutarugaho Apex TV. Yes kokuna nabagambire bunkenke n'ubwinji aba boda bali ya stage police ne babingaho boda abali ya stage muno bantu 10 ku stage umuntu kwesiga bulwati so baba gambye ndo kwesiga mukaka stage kuze yake kandi kugende waka bakala stage zona kugenda waka Mbarara ni kweri etyo bunkenke ni kweburi police nelaba mu yashanga ba boda stage ebabinga ningashi eyenda kubatera no kubatere batera kozi noreba bine migemera wara ingozetemboko. Apex TV mutarugaho mu rurembo rwa Mbarara mbere lya bunkenke police nelaba mu ine kiboko nejezo kuronda kwa harimo ba boda abakubasa kuba binabasabazi ya kugezaho kuzemera kiragiro cya President Museveni bitu police no mugereba ubunkenke no bw'amano muri Mbarara ubunkenke no bw'amano muri Mbarara police nelaba munenkoni okay coronavirus nibye turetire police nelaba munenkoni no murogo no mucyarakazo mu police baraba na kiboko tubagezaho kuronda ababazemere kiragiro cya mukuru w'ihanga. Apex TV mutarugaho tubashywe ibintu bikwija.